Beloma Island. Ano ito tao tukubet okya kalgin lang Senator Cecil Aldabel ang kamultin mo Senate number 9 tiya ko special talkshow ka di mo explain na yan mo tiya kalgin ang murmur ma platform ringi obong kita lang kanina dila ini temetet ang ka in mga school kanina me Senator mo ko albo niya question niya diya kasi no bakit tactical siya ang nagorgaw mo na miskina introduction na yan sa ito mo na akmul mo na why ko na daw mo na din mo question and answer kat sa tabi yung platform mo sabi wala pro ay se malungil tuta ngawak lakaw ma sister Irene Pumarang ay se klel to belaw mal kuman sortial opportunity matial no sa edel gukme hospital station ergida TMC begukak mo sa seltro malu kada mo bisada bebida issue niya ora mo malisi esel guk moktel ergida gela campaign ergida al maral mer al November 5th way kiblam do kada social mora Senate kada el time kada ngara Senate hindi kada malat kat maseda bols edel mutel moniate el level ngwa kamera ada bela bols edel mutel mol المرة مش رئيس برسيل تيال مرة الميل كاملمنت يبقى بدو مقرا بك التقو نواق ل مي دي ذا متلتا مي دو دارسا سوسر جيد المرة هذا بلاو تقوني ترجل كل الرباق البلاو يبدول ماركلاي ما ربول بلاو ما ديرك المأسير بلاو أبيلون ما إبيد كلاي تيجي قم تقرا المأسير بلاو ما دي ذا دون كلير ديرك da siya susunod del mora daitoryo gida blue belaw president surang alwip sa vice president Sabaw senior madirek members sa cabinet president whips direk malso lo da siya susunod del mora senate president Baules matirgel galik sa mamra senate madirek osisil susunod mora speaker Anastasio madirek alik sa kamamra House of Delegates. Direl maswadro kewe o susera tigel guk leadership ra state government governors ma direkal legislators ma tigel speakers regal al bekal state 16 states es el mal tokubet sa mortigel rogul other belaw klomar migekari tigel head regal al dabe ma business community malungil total mo kami mal dawreng rangil sil mar beklade direkal dodarsiat mal al susergid el mortigel gup ebirgid ngara outsider belaw ngara egel bekal pasol ngara ikel belaw direkal malungil sil mer kami e bas edem alitial ngara kadebal toksyor gid tiang amal mokter gid amal sada dimel go timel alter gid Akmengel lagi mal betok el remur tel masenet direk el mal betok el mal di ungil candidates akmengel masen direk el mal momring la choices ra other belau sel loreng sa ramam el campaign egel guk sa egel mokter ramam dik mal el wakati al teal mal oreng plasable sa el ya tegel guk al da man tegel guk mo appearance nga kan me logi tegel al station el gide bol sa el guk وتقلع بيبي رجال كرة ونيل مقتدر جدا كذا المرتل ما سنة أقول كرة دي مسكها بريف مسكها بريف الهيستوري جد ده بيجي قريل من مقلونا كلها سيسيل الدبيل ويجي سيربا مدو أكبر مرسول أكنوغرو ل بليل مغرو بلور مرسول إسار تيان واندا هملت بلور إسار مسيرك يغريل مكلوك نتلوير تيجيل جو تسيرك نسيت هو تشول هذا الوادي كلها تيرا غادي وتوير يجي الوال غرا تقرا ماجيت ما يجي الغرا يسيجي التايم نواقل نتلقي برين كلها كماملين نديم لغا رواد نوا ما نديم لغا وين رال الميرا روحون تو ما يجي اللي أولي ديول أمسيد اللي نعرف بيلاس ما أيرت direct dimla ka ngil mode of transportation
Tora den game dire gamle mamle complicated dele game la raigel wal operate on a generator sila ka basnge tora la dengi al malom sende ka dengi beto kaigel wal ko ramle challenges ma hindi ka damle survive through those times magada dire kal ko almost say looking back into our history may gigi look mle tretera nam gegare memklo and dire kalo sis clear naseng baby challenges al blodo drura al sel wal mle help pergi del smisi arngu demang no se ve del lo troco cloud de suedak na sensual del doran mo mklo bol mdu arngu de bol se del masculet de bol se del grup mo contribute el mortial nation building na blue belam mga sige ka naskura pala high school rira high school at nora Hawaii Pacific University sige del time and dirige HPC Hawaii Pacific College team lo talgi benya ako transition mo university plus sige del 5 years ka HPU rup no sa eral mo bachelor degree nga kara business administration nga concentration nga kamna public finance public administration aknong tanga tele sige dra aktob da school merong nombre ke overall nga hawal overall medal amle 2 years yung ako mo temela senkyo kagi del former president Ramon Sao arirur tel morsel second term ngil mo vice president mera hawal mle campaign selmeng pukno ngani telegal morsel korata town hall ringi magi los aml los egal meeting for the first time yung uli nga na sa ka natov da school dir ka na school yak natov da school ilap ka di over ko sigaw ka ngil te alle mo sa egal butil morbela mornya uri re karbela mang right away le offer el helper nga kal sigaw uri re kara kabelment mang sige anyway sige nombre ka senkyo en mlewin ra mo vice presidente o sisulta ng amle minister administration sige del time the ministry of administration del finance rela sige realmente dimle algo mura amle minister ngi sige del time dial minister ne director el bul sadang director of finance murik na semon modurok la application tuldurok la application Rion may yakne apply et hire nga kamlo adra tax. Siya mle ko tlure government kotel stat government 1998. Sige dakmer vela indiregal more challenging enough sige the time na kumdasang 97 or 96. Sige mle ko lap sa adit. Sige da dire kamle part decision nga kal klase nga kakmor vela ela da vela wa sil mal challenging ko commute mura nga may cross mer orior nga ka lumna sa plasek mer belak amok kira honto nga honto may silmer orior mang anyway sige dra despite ay gigil ko para event sel time akmal gilinget mas hindi ka nga kagina kalmut mer bela uk start life nga bela sige daw aplel me orior government adra tax uriura sesel ragel kana tax ya kukora le explore bebira mdala urior mo end up mo manager program ra UNDP el bodong ng sa public sector development project tiadim le 5 year project mo manager sa gid project ulurol nga mga Minister of Finance al time kalip uduya gaya kon levos nga gesera pol lora le nga ka uplo pero sa gid program every year sa gid akupno involve ato personnel civil service public service system el mo nga sa gid na mo minister elbo sa tanga ako tilt ka kalmo wak acting director sa ako pol mere ka director chin nga sige del mol guk mo more ka tul mara presidente mong sao akuk wakaramlo det olo siga te alera yor makpupno
or murtul mo o delegate ng ESAL emlong tangat mang akno delegate ng ESAL one term Euruse akupno itutra senkyo mak kuram lo siga bebira te alaurio multote kan kagi dele presidente ramang sa segil tan amle offer amo chivo staff lagi seguidra boxi staff el mol mereka turmer ma selwal second 8 years el turmer ramang sa yak ma ara murtol mara senet ngal nong tatam Tegi da kora di level life career story ngak makti ngulmor segi de bay da kora maraigel kora mal more important topics mal sugum tel talk show gida darel kora mo interview set up ma ngani kora question mo ker mro ko ngani igel ko kora tel al platform nga also kal mo discuss sa bibingin maluwi lang kami sa tiyan o level mo lang yan bay do po ko kora education na kautel na education how kang ra ko siyempre kaya program na amin tiyan to ra education na lang mga nasa ko ra marmul bay yan bla bla during tiyan ito yan ko ra ba other na malung la question na ko tila iya tara mal ngaran mo el issue at ora school naka amalum rak na se any country sa el prosper to prosper malum mugurol mo sisi el belu agirel mania school year other cares el blue stigel citizens el blue especially migirel other way ang wangam sa el moriate el ma ngarbablo masu mo top the high school mo sa PL ani ang TLL en Mora College ma ng degree nga gel specialized field like akmal ko way selling ado mesra blur belaw kadamral nga segi del kadamla stat del maral gilel segi del direction ito ka ungil program na scholarship ma ungil program na school system wal ko sa akle support na ko mo sa biiril el progress ra toro subi hindi gumdas hindi kada the persegin gedal continue as government gedal continue lo may cycle wal ngal sa sela program milisi especially toro scholarship ya umarak na sing asap edal mutul milisi ira sel gup toro scholarship mo sa lot of the triangle gedal mo igel ngarbabel studies, especially ma PhD tier, ma master degree tier. Tapi tokol ngal ka amora school mo o ngani sige wal ngal sa sela resources malibeng financing el mora a schoolir mo end up pel chance a course ra umsuwir el mo piga igel wal gora sa indimre del finish sa school ngidil nga schoolir mang tokal said na sa tuwal bol baby kata to lose self focus sa mal na interest tire oy igida mal mringek na sing balwata gikrel belu makikita makasal other belaw hindi kada tial nation building rigid mal ubeng development rigida tuira ar other nga niya lamasera skills tire ma do tira urior sa biir mo may gigida madala urior leader developmental as a whole. Kasi ulo aktire gal mal kora lilir tiya gidal lika nga akmalat kat na sa alguk plano nga do dara compact at alguk PSL al 20 years ra financing ra compact funding. Akmalat kat na sa bol sa bedal shift ta baby ra gidal resources like madangel ay gero bul funding ra under compact tiya gidal PSL compact CRA. Focus sa girel mom sa aklem lisi ay gagil to school to health ma to security public safety madirekal to climate change sa on emerging al subject del direkal digela das question gidel support ni may gidel four areas malung four sector ay gidel lisi given that ability raw do nami na walubong access raw do namo available for us
yang das ngire la leadership mo dong oklek na sing makarado militar mo sa el mo niya igel ko share mo ra education ng makala ko lisi irte igel ultimately ako lergi na malas al educator ngalger man dia kati da continue dul tuira other outside the expert typical tabel wodos pe ngaral mo developer ni ekadong mo malara expert tell me I see. you know All blood oh, outside. we need doctors, we need lawyers, we need engineers, we need all kinds of skills profession agire del milisi ada ngalge del pelo mang ngakamal di akmay al ulgumang ngalal to mak sa pedal remula bebira igalo do mo support a scholarship ikada maral invest tigil ngalge del ngangia driver tiril pursue ay del higher degrees sel return mo productive part tra economy rigi timo mention na bebir hindi so kadimo example hindi na kultur garing hindi ngele Mr. Sword Nick Sword ngi atara ungil example ra ngel belaw dire kan long degree in engineering elang gigil those pair nga private sector so hindi ka din lorura business ngi dire kal business ngi dire kal create a vessel shops el mora bebira adal tira ospel ngia ospel tir el mrura wa gigil lure ngo daw spera adal mel di kan di bel me urora kabel men te dire kal spera adal nga kal mel me start a business a new business ma most of it develop pa besel lurior ma besel chaps mora beklat kung nasa only way we achieve that kada sa ed rulia bluewelan mal mo sisi economic development ni madirect kal school mo sisi mo sipian al gedal mara drive pursue gidal higher education invest on education on that note yan ngariya korang kanilang kali yan legim le discussion ini yang dasar mal mo touch yang badin ini kam mo kesele le discussion ini it pertains mo tingin ini yang ngaral mo education I see thank you ngawak timo start at masang Cora give a little context at mo nga ka senior pala high school actually planner nga kal mo abroad to obtain higher education ting there kaswa kan mo temerbela to utilize what I learned to help my country and my society ting nangyayar baby are other kutang tarir tamna to the mo mala education tir mo ten may lawyer belaw ting baby tir they're either unemployed due to they cannot find work that utilizes their degree and what they've learned. And they're at my housing or to look for a place to stay that's away from parents and family members to sort of build their own life. Mungka diswa ka loker masang nga ka planner ka malbong ka utaswa mil to help to help the youth who have come back from college abroad to kind of find their way in society to help build the nation. I see. Malungi la question ka mal hapil rong saul dire kal la start lo mesel toward your future ma aigel guk mo mesel challenges gid elam tigel wal kalik sa ka ma our modern team na to the school na return wal goram that all the opportunity or your show pa nga naklel and I think that's the question el gire del giru loger mer mama ang leadership ma al klaseng ngara sabil offer mo provide ay gigil opportunity so one kam no touch at core housing ang sa housing one important aspect anybody like tiragam no drura o social challenges rak return mer la school dimla ka salso kan mo kilo mantra adablik o social time dimla ka I was starting with wage level dimla ka enough sabil for the rent ngar bubble rent mak and apple gora milngad urunga kan mol finally sige ablal apartment temnes ekal kering
for some time meron kong at affordable level rin. Kung nasa gigida bibir atokora housing atara close to three aspect ay gigida kada mo over tial pasal wal most of el sel me angal ka sel bal finish sa school el start lom da so return mera blue yung madingat na sel akpo ng regel life goals sa egal pursue por belaw kotak mo niya lang akle mo niya I will be have a home on my own. Also, plan mo start a family nga keng, you have to start with a home. O si silta ngara siap opportunity malu yung business opportunity. Niya mo tayo inel mo tial school tial training ra school ang degree ka blam obtain ngina. Ay gida la mental provide gida opportunity. So one of the things that all malgora and sharing il material colleagues nga kama especially ngel guk chairman ng mam education of nasi may bodam sisi loro bangel scholarship office ma tial rogil school system etral ma inventory rogul nalgel belaw laptop del mo o ebol sa edel madinget nasi in a given year itangara tirgel namo ready finish a school namo the expected to finish a school return with the start lo meset masing regel job opportunity or business opportunity nga diaksal advocate ra ngalgal to the school unless en malso na color ka ma to the school me urior government by so kal encourage ra magikrel magikrel youth masing nga school yung ma training ra kami we take opportunity ra aigel gora to business el time kana nasoy sobra esel el era technology el asil tial dulasing digital space offer a lot of good economic opportunities. You can be a YouTuber and then you have to use your own creativity, create marketing schemes or something else will attract al mo part of sale morurungi meron kang offer opportunity mo sa make money out of that. Direkal ito kay gigidal ko ra ang magigarel business opportunity unless gada make it available for kids man even tigay dal malged to the school. Tara close challenges at financing to start up. If you're gonna go into business and you need initial capital, go start a business. So you want to have access to more bank, gora SFL offer a loan. We have a NDBP, igal commercial bank arbelaw at talgibal maling la interest ngi mong gado ginadul guk mlisi itial guk national development panglisi mokte gani girel igang we have to inject funding el mora al sigi del bank mo sabil offer a loan el mora small business ma angal guk kadri kam start ayida ideas. Pero kay gora business ideas maybe in a different occasion and edel guk koramo organizer agora talk show gid guk timom sa da gid ga karos el ngara al ideas es edel share emrong kabalmenta gid lo rol malisi ay gid al tial nga kamalo marak na sing atokora housing ali kadi lungil dir do elway al time di the issue alis el morar the expectar adel detail nom kat ora blirir detail mrura plan ra blirir detail mo malak permit ra QPB ma it's a whole lot of work and a lot of people don't want to go through that process mong girela kablement dire kal mo malisi isel go tokora housing plus bol sa el mo niya a state government man national government pol da kalor state own our resource land resources municipal offer tamel mera national government masay sige tira developers me develop paigang el rula housing el gawang sige del one etc subdivision that offers for multiple units blind sa era adel el mong choose na also ka 1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom depende la choice ra may gel guk halls ra girela dwellings ra and then
And if you do it that way, ang umdas hindi rin help reduce cost unit blaling. Akabalmen tagil men so sabi ikmas okay tagil one subdivision. Alubit tagil one area sa other ulya ka complex building. Mula ro condominiums. You know, when you go to you develop baluing hindi rin mo ka space tum ka a building and macro building, and then they have units at the toltra yigid units wal gora mara sa ilom yigid ako baby options sa pira adram arabliri on a financing basis mang yigid tokol ko nga daw sunding gid it takes some time and dire gid modong okle trial organize ay gid do swed lo man trial bekla ade masel ba dong okle do as a leadership, president, other olbi, la modong oklek na sa okay, tiya kita so adal mga mokorngi, tiya direction ng drur terni, kung nasa sige din, everybody will come in, mo support to sige del one vision. Aktire al mal Lawrence na civil, tigal ramur tulgok mo obis sa president, mga vice president. Bol sa pil dire kal makatak lagi del vision or til gire lagi del different aspect of development. And only then in most of ila kamam gukman ol pira kalulal mo so amlo mesek mo okay agi morula la ang makaragi morul ngil mo lisi segi del vision ra president tergi no malumen tirgel nga top leadership I think only then ngiya mo sa el momre del gatmok lay gagi del tokod di malungil la question na makmal proud ra gire la ang question maluin di ko lang Kada shiften mo tale platform ka tale publishi pagda. Like direct kaltara direct issue na ada tale. Even tell bla of Dorisha yo wala mo and it's to that from call out ning para hindi ko po mal concern tila tora tele healthcare fund by galo rule is it pesa nga platform nga ba ka disposition kasi klaro ra an go yun sige nice saule ngawak ra mal question nga kadira tara sel group ka ngaran mo kung sel group ka ngara tegi del tora held diak expert ra het ding sel gumes ra a health sector gid kung dasen nga niya there's a big room for improvement ra health sector gid kung our recall before tiabol la tegi del ligar healthcare fund hospital gida manlo club lal seringin manlo namlo dak sa adal harabel si kabilmen tamlo start tel gora mre el knase kada magarang mo sa bedel als misi agora financing scheme gid mo sa bel adal invest asesera igal earnings certificate more sa gid el program en mo sa bel los PL el gabra ra gurur tid ma arala healthcare tisel bolos pe mang second time nga kamlara mle delegate mlara 8 olbira kanula maktire kam le partner nga sa igid lamat maklel sa sel maliget ka sa igid no healthcare act like na chairman always said means sa igid kana house sa igid financing mechanism niya way before that taktir na executive branch no niya tele lo banggel program ya ngirmang ngemle administrator SS merong le talta magim gorm le form ra group merong start ngegi awal goram le spearhead sa igid lo masubol mol lead and more igid al formulation ra a healthcare act misagim gat makli sa igid la economic self nasing hindi kam leklo a position ni nanya adal na private sector adal style adal diakal sorry ra bodola sa income artilo tura al seltial program ni al time kada wat ko ra of course kada milabot ba gigid wal benefits ma huk talamalel hindi kada kilinget masebol bolla ma ro desemi mo bol Mela sige daw pala at tegi del merel ang economic singil man na crucial healthcare fund el mlamos of el afford el
الدكتور هذا المرة هيك المريض الجرور ما ديرك التري هذا ما جرور هيك الهوسبيتال كده حسب إيه المعامل الجرور اللي مرقون أوسبيا MS تير ما لبن إنشورانس التكيرة ما سيل بلاد هوسبيتال أملا مو جيري أملا مو دياك إن فاكت إنوال بلا بول جيري تيجي الجكرة أديك على الكابر ده تيجي لبون مو دياك ال بيل ستير سيجيدا يجيدا بلانس مقدو بلا أدرس سيجيدا الوانا بلان دي لا غو وانا بروبلم للناس فريس الدسام نتلقي بالوال ميتو تا تقرا وجرور السيل بيلو بتغل هذا المسمير على المرة hospital عندك تسبيل التريتر تير ما اللي عندك تذكر هي الكونديشنز كتير وقدموا عندك الريفير تير المرة outside المرة تايوان فيليبينز مع هاواي من سيلو to me from the finance perspective ako may sa tiyalu daw mo rin mortal healthcare fund na mo start the shift mo to the rebelaw. I see. And I don't think that's a good policy to keep even though the make sure that mo maungil guru outside. Hindi ko das tiyal klungal do bal mo itringil marsingo may gal hospital nga ikrel belaw. I think it's sufficient na mo sa as a government as a leadership namo sa edlo mesek mas medo dungul instead raiga dungul invest ay gigid al teletara o gurul al imamada hindi kas edel maru the investor ngil mura whether in equipment human resource ngiti tire professionals el make el ngartyang el conduct ay gigid al treatment mobile sa el telo daw dali mo oitra al sela akom da sa segida adi aktire ko mesra trend sa other below hindi rekal betul other below mosme ere ngarayel dula sing NCD related al ser manglong term sa arin book coverage at yal insurance kita book ti sa LD cover specific ser ngarayel ko pebira ser igel dula sing chronic illness ay kaya kalsel kaya del fund healthcare fund at kalsel sa LD cover ay tigil bay guk patients mo o ragigi del ser ako mo di kal enough funding take care tire when it comes to tora ser hindi kan choice ra adal malu hindi na kan choice ra adal mo choose mo smell sugal heart disease and high blood iga sometimes nga generic gida ba lifestyle gida kada mo sorry sa ragigi gina as much as possible tial healthcare system gina kinil cover tigay especially tigel wadam namo o sugal high blood tultuira medication tial tultuira gay gidel regular prescription drugs elat tiay gidel giga nga sumun dia ka MSR ka dia ka sa ML afford ay nga mang kadaw mes elal time kadaw ka daw mes tial al healthcare fund at masing makarang da adukuk tore ergi again ngani funding ra amrigel el mel under tel CRA mang el cover at tora hel mang gina del dire el mamdu lo spare say gid ludo at masing makarang adung address ay gid el challenges manage other belo matri gid el other belo lul tuira life for tiram na mo tuira gid prescription drugs at tit Paul sa elgo kanya sa selu daw dul so isabra health system mo support kay gigil rin bol sa current medication at team malakal polo ulel el stop malakal rin mal pol re daklangar til mo dibus tial lula ay gigida bebira akora dom daswel klaseng sa edel guk kora magigo gidel mare tial al healthcare act guk mo lo atala talentingil mo sa BL guk expand na coverage ngil mo coverage gigil al time hindi kal cover the under healthcare program. Wala nakakapasada nga ang cool program from education to healthcare and they touch yourself background ako although I see hotel flow to tell daw de ngo Nagkambir na shift Google mo na ito ka daw ba tax ba ika na binigyan ano lang kadman din na dik tilaw na
Mettilo a te me la COVID. I see. And kung nasya completely relate to this recovery, so I commend you guys for that. I see. Ano nila recovery yun? Hindi ka naman bonob. Direct ka na ito sa tax system. But wala ko ako nasya matara ko tan narap tiri na other time. Parang complex, hindi direct ka parang ka wheelhouse. Baka po natin mo explain na yan ko sa gina na tax may yan ulit na blah blah Okay. Malungil ang wakla kumdas when it comes to tax economic development, it's a very broad subject that we can take all day sa dalgi. Makatoko ka din mo highlight tigil baby areas mamade kada ay kal na break 4 years kada ko ra involved ngi mang kami da ba ba to ko tax. Ila amla mention kada Sirabi the season 4 years ago, kada we were just coming out of the pandemic, COVID-19. Lepto kay gelwa lang sa sila government, kada mo apple mo para daw al masaba akla budget ra government, may gel book paper program lo masaba akra adal na private sector, yo no dia ka te lira yor mata. Lo mo de all mo kadam lo siga daw wal gora mo support ti may gaw mo ralas del administration transition ng medical administration surang junior mang ay kada ngilay gigida ro kul issue melme mo omesik na singara as ed ruling ang mo sabi al progress as a nation di ka tasal mal diultuira ngesura outsider belalme mang kada mle anticipate rak na sila al blood to the pandemic kan Amerika will restart mang mutul mo maral mer tourist mang sige dal time kada ko ram lemesak na se med reform tax system again. So to be honest, the tax reform I think is one of the best things that happened in Marablo Belao. Di wabek kal BS tokol do rule balol ngani igel di kasi rule at tokol for the first time di one time rule perfect. So ngani igel wal dir ga turo takal do mes meron di gira del qora wada tega temed o mes igel del wal el problems mal ubeng wal challenges el mlora moral adal tira mo affected ni emro emre igel del di kal sal mal mo klol barra del di moral ala belay. Sera mo ral liwak rebela lolisa kataygi del tabara tax reform. Itiang like I said, it's a comprehensive tax reform. Itia PGST is just one aspect ring. Agi mledi sel mle proposal ak blaze mem daralim bol tel PGST PGST basically ang tax on the value of goods and services. Bol sabi lo spare ngil mo one replace sa CRT maigel import tax. Sige damle dasak na sa kada mo replace igel ngil tax ngil system na tax wa CRT ma import tax. Leng wal ko ra dim na kalsada tura tegi dele PGST mal uben value added tax. Samra ngi tia value added tax. El wabol long isoy sa tegi del burden na mengira del relibra segi del gukuan burden emro ko gida o sisubiti al BSL al PGST mela sera do sisubiti al ligang amnewan rako letial tax reform akna se kada mamru ringil sel burden tax mo consumer malawen citizens agirel we use the term revenue neutral. Ngwal neutral burden hindi kal sal mal mo burden rara. Okay. Mang kado lumes ra rate ra PGST na sing start ra 15, 12, 10, 8. Sa igigida giblem debate ra dorong lang makbasing ra what would be the level el mo SBL el wal maintain sel level ra burden mang di kal sal mal mo burden mo ra adra bilu. At 10% say awal goram le final recommendation committee
end up no o rangalela olbira kalula gilingi ma presidenta signing mo la el legiulum dasat ma sel tial tial sel mle motor system el dablaring el ngani import tax ma CRT sel to aklalo usually gel general merchandise at mul 3% taxel en mora wholesale ya wholesale ako nga 4% legal mediringi en mora retail ang 4% at mediringi le ya CRT masem edra 443 en ngarak medra seguir el tena gimulam nasuk no it will be leng ngakadiregal seguir los resultados makdiregal waqram le evaluate igal al tool system igal tool system ra CRT ma value added tax nom tiganik mlasing leng direk mlebe sa experience nga un makno support at yal tokora PGST mlebe sa experience nga gesera nga tax ebok audita siobay en balo legal siobay nga endra supply chain ay kaya usuru tax mo de kalhara tax they takalektra totru tagi del mora kaw elolia 4% ringi selungul may etami seller tir tedo para seller tir alberti tedo al report ringi matas msemle marcela CRT gilsang ra ko plebe sa experience nga tax mang tagi del guk mle dasok na se mem dungul mo 10% el mo mga import ni soy sa nga 10% mseloral mo en namo dia kabalgul do worry lengel nga retail el klase alomar tax hindi kal marar leng na mga tax ayo bela se amle digisal problem ertial implementation ertial PGST sel application ertial el system ngwal ko ra apiril klase doadong isoy sa tax leng mul 10% en mora wholesale sa wholesale ako control mo retailer elolia 10% ni hindi gumdas ngirel mo lakatak la implementation ng ngileng ya direk girel klo osis akal mortigel adal mo harort yang elasel el tax nga wholesale and retail agirel sel ngwal dil girel di 10% dekal 10% tial aral tial klalo rogin 10% sel value added malsumo kalila 40% el markup or more sel aral aklal multrar ngi from wholesale ma assume 40% markup or sea value added sel klaro ma 10% agirel di 10% sel 40% sige 40% el value added ngi ulum ada mo dasot klaseng and then maybe some businesses are still applying it the same way they're applying CRT ngamran nga nakalgil apply like that ngaka sakal recommend mo ra tax office ma Minister of Finance at na say memal bon nga ako some effort about audit taygal businesses ra application at taygi del PGST lego manak na simbatol business specifically nga retail adio batial 10% del PGST so obatak na say $10 plus PGST already ngulsis pa PGST sel $10 etiral mo tulolia 10% PGST mga taxa obisa taxa mo audit they can easily trail igal price to mesek mo o mileral telang emne tela PGST ra alsele merong la kami almutul mel era PGS inga mo oblakatak na singaniya cascading tax at yagi del 10% masigi dawan kumdas ang first del gire del correct ni and then ongerung ang gire del mesek na say sel le original idol revenue neutral ang gire del mesra revenue collect ni al time revenue collecting out of the PGST almost twice as much as sel CRT plus imported the collector nga before. Malgulak na say maybe there's room and adjust that 10% global may talgibel meryo mang at least there will be some relief ra burden
كده الكونسيومرز المو معلومة the West هيجي قرا essential المرق لغرا هذا وأقل ما هيجي كده اللي دنجي ما able to edel really ba bebir sell rate 10% that maybe كده exemptary معلومة كده really بني نيجي هذا الموضوع أخر كده مع expert كده calculator كده الجفرمنت تاجي المر اكسبرت مثلا كم مول مرتياجي الليبل اذا مثلا calculator اذا مثلا ما امباكت المرا ريفينيو لكده دي قال سؤال الوقت مثلا سي تاع الريفينيو جديد الموجي غير لنقول ما دعس الافور ده يجي البروجرام قبل ما تدوروا الى التايم من غير البالانس تاعي التقوي من دي قبل جوك نسون سايجل ngani program قبل منتم تيا كما توم سودي لا قوم داس ngila Tayo tipo ba? leadership او بيزا بريزيدنت ما البيرا غلولا مودن اوكل مورنيا يجي the regular meetings يبول سب ال leadership دن اوكل ال او اس يجي البنغليا هذا بيلاو يبول سب مري ايغال دي قاعد تقول دي قاعد سيد رولي especially تيال جوك تقرا PTSD أقوم داسون هذا دي مسادر نجي من البيبي تام قتير المول موقع confuse myself وكنا سنقا maybe قليل wrong decision رقم من no support تيال PTSD الموتوي عندي ملغو لرجيدا وال to bring us back from a pandemic الموت position قبل ما المور level المسائل offer Tiya ko siya kwasem komtinga indiakan ding. Alas to report economic report world pangam liwang belal number 2 world's fastest growing economy. I don't know if anybody knows this. Kaya I have the source yeah. The kakti o tidilin. I guess I'm tayo dilin. ngila kam tiak tak lam sa ti report ngila kam na bring out ngin so dal direct lo mesik na sing said dudula sa fastest economy in terms of growth let's go in terms of growth and maybe that's not so much right le leng direct kada sal mal mesa betokol badala siobay ma betokol your jobs that's created لكده you know there's only a handful of people مقدم دنيت مسي تنقرا أوريور ما دياقل أوريور من if they're talking about economic growth in general تيال macro economic growth أقوم داشين أديك على سال مال لأن دي سكوم قد growth is in terms of revenue governmental generated revenue أقوم داشين that's true لأن could you almost tell national budget we went from under 100 million annual budgets ila kadang adura 135 million annual budget that's an indication a growth CLC government hindi tell overall economy including the private sector akum na sing gidel mo mutul mo ngilo mesring Ya, manuil tokse kadokora nabdel wila temede jingania time kadokar ble discussion te kosen se del movit chi tapi dia di una sengania time mori ta tokora ba ela tia mana fek tam gira adi dia tokora kitla ai se ya kuma sia platform ba kada so di google sin sengania temede mal misal ngawakra malungil question aktirel tilay gid tokora makita kara wanda issue kom am na mesa bebir igel gora oversight ka mama lawent ada ministry of justice mar ada customs ling it's our interest as policy makers el make sure ay gid el activity rawa utrula makita kara el mora mesa al sabal wat is minimized at least the eradicate الموديال اللي exist al sabulwan ako ting tokora draksa koto klo impact ngil mera society gira ako te tirgel adal ultra draksa mo anisel incentive til mo tial en klo ludo da al generator and these are we call them dark money igel دي مرارة من الجول جلودو دل دخل قبل ما انت دخل سبقل
الماتقسل يجي الإنجام را تيجي الأدر ترادركس من أقوى تنديرك الكلات الملل منا overall economic development ما قبل من تجي ونغيرون تيجي مو victims مالهم تيجي الأدر مو ملايقة كلال مو ملايقة كلال مي كنشوم affect crowder تير affect crowder minder تير ما ديرك الهيلدر تير مو affected de ako mangingat na sing kom manitora igal tokora suicide mga naklendik I strongly believe na si baby igal recent suicide are related and moradrax it's a sad thing to see and then ngire del dekal stoba kabalment el prioritize effort tergi del combat tial tokora drax mga ka amla Auriolo Bangela Minister Justice ma tigel relevant agencies el trial identify gel ways and seped al first kada prevent ring men kabel su el tura border gid ong eru kada ay sumum nat mura border gid ang magara address ng magara kambat tigel magara ko after tigel adal distributor tial klalo and then ong day ingire del el trial المليسي ارسل بروجرام المو امغونيل تيرجل نالجد الملو ملايقال دراكس مو اند اب السبير ما قلتم لامو addicted ل even addiction is a very costly سومغا ما كمو وغرول addiction نغارا دراكس it's a very costly endeavor من سيجي داجير لا قبلمنت المو بيوس عمدالو مسك مسنغرا يجل تلاتلا وغرول السبير الانفست on yang mo sabir ang aligid el mo victim ra gid el tora drax el mo sabir el red el mongil sifta o sengir ma minder til mo toward a more productive ungil klangar el pursue and this gid gumda sa gid el thriller aurior agid el mamlisi el prevent ring minda kabel 2 hindi in the event ng not mo ang makarang ada kambat cell distribution mo diakal CCA distribution and reach out and more tigel lado rin sang alkong mal mlamo beto ka mlamo yo ta ara laiga klal namo accessible mo ra beto ka and it's a sad thing and nga kung das yung girela kabelment el maral mo CCA or irel say the organize ourselves utilize sa community mo niya self reporting mechanism as the rulin mo sa ela community mo partra akrin nga siya Mr. Jackson Henry natyang emlo mention program lam ko tonik na say community watch I think that's something el sa implement ring al sel belaw lang it's been done baby rabalu adungul merbela about the tarmo the other bela they say let's put together a program for our own community the delegate the police ourselves ma ngaliget yang umna siya the talgib slow down the distribution most palela makital ga igide ngok la kora diso kal siya el ngara el time hindi continue lo siga explore igide al ways ang sep edel bral eradicated tial problem ngaygel invasive species alakam others is gonna spread very yang paluin ata na yang el ay senator kabor murten mo re-election ng yang pero ang natin dia la sa few minutes gitu el atya kita al gigol mo ay ang kabo mo lugora ada bela kwaseng Kaya level ang wak puti yebe. Yung bigay pudal busuba. Kaya kwa yung sa senator bolo lo gusto ko biya ang belaw. I see. Sulang ngwak lakaw ma kumra. Okay. Kuman misal tial talgib التام من سيد الأدو and the ultimately قال أدو أمرقوا مورا بولورين صار أدابلو أمرقوا مملبوض بتمسين سوريا دول مول الموت السيناتور تي
malube katukuk mo sigar esel memte ergid. Igal tokor representation politics of course in kumama de gim ngartial igal position gim ngar permanently agi ngaray igal kuk contribute igal sa amal contribute ngani igal ta memro ko nga kuk atablu mi obaklisi apay diswakal dulir elal ora bodong simra mlasem elal maralmel el senkira بالواد kada كوك مارسيل بروسيس المو مليل تراكوك مو باسل المو متأرجيدر المرا البيرا قالولا مع مرا أبيسا بريزيدنت مع فايس بريزيدنت من دي سواد اللوبات يجي التقال غورا دي أولنجيترا بكلا آدم بلس إذا لوبات غورا بود مع غورا قلتارين سيل غورا أمغول ريسبكت يقول سبعة الأولترا أرجيد أو سيشيلتا من الأولترا هو سيارجيد إن دي الغني سيجي التقر عبود أما قلتارين أما بلتيجرين الغرانو ده كنا سين إن سبعة الأتشيفا much greater things يا إن سبعة الإكسبكتر outcome الإبن result سين كل المو سبعة الأورغاليس الكوك مو أسنجيرا maturity هذا بلاو يتوقف مو ملال مرتيجل لو مرتيجل المو mo ngatiga igargidra igal maral 4 years al mosab ilguk pursue kutmok la igal al mongir kidre el amak lugu paran ngaligen seguida agora di short el message kay nga kamal encourage bekal other belal na se bolse edel al moreng sa igay el campaign ramam tigingam e bomo bodo para sel mo secure ka ma ola semel mo silver borabalot to sige November 5th ling cloud to tel la secure ala ka mo kasta secure ka hindi kasi el mo taw da swim al girela ka maral mail al mga trader ma adal mo omteergid nga ay galobis akmal dio rengra ungilbud ma abal tigereng direk malolngitek na sige ada bela mal makasal ada man lakadil senkyo ya boda bora akngit malube boda kora mu lagel mo ulen guk kada mo divided malube mo dia kada toba mo dia sel kaltareng omul ra donglet siya mal di dongit terngi mal oreng ra ungil sil sel mara adrokuy mian nga ikrel belaw ma sel belaw mal di nga mertia guk timol darser nga ma igel guk mokte nga hoping mo ngogiwti al program mo sibil guk mo understand igel al mokte gargit me dikul mertia igil de dagas masuma bolse edel guk monia tara time malubeng guk maybe opportunity bolse edel guk tiregal al mongera igel guk questionnaire ada malubeng guk no diang se edel touch al time o mal msaule ngak la ma Delaney. Delaney. Oh, candidate number 9 sele flari e mo tuira dras quindi bel malte e tam sulla busio I see. Number 9 we elect Cecilia the Bell for Senate kamal na senator e mala wila conversation ni del angin ako nang kagida makabo sa kemen ay no kasi kan anak pinchen hindi Big Malula. So, hindi naman masyal na siya naman. Good luck on the race. Thank you. Thank you so much. Sulam. Good luck. Good luck. Sulam ba? Sulam ba next time?